pijaca u gradu. I najfriškija i najpovoljnija. Hvala ti se. Hvala tebi. Doviđenja. Znači, probali ste. Garantirano govorim. Probali ste i... Najbolji čovjek koji prodaje. Evo. Vrijedan, čestit, uredan, pošten. Što je. Šta? Ajde. Ajde, sječamo jednu dobru. Evo, može dole. Dobar dan, gospodin. Dobar dan. Evo je, Bruno. Koji hoće? Nije 3 eura. A? 3 eura. Izvolite. Hvala lijepo na vama. Gospodin, izvolite. Daj meni jednu manju nekako. Jednu manju može. Hoćete od ovih tu koji jesu neku? Može. Zvoni. Zvoni. Kad zvoni onda dobro. Tako je. 3,60 eura. Zvoni kao lubenice. Da. Dobro je, okej. 3,5, ma ajde, dobro, hvala. Evo ja vama dođem. Ima polu škrapicu, kao doma neka kuća. Da, hvala vam lijepa. Meni su i frante dali. I dole na moru. Evo imam. Da? Da. Pa dobro.